Danko bathi yaqala yaqeda yavula yavala. Ngenza le video nje angikho right ngiphatheke kabi. Isimo sisona kusabantu abamnyama. Ane video related nane video eke ngayisho before related nalento eyenzekala namhlanje le yabhuti Mncini eGusha. Yokuthi if ukulento yokuphanda noma ngabe uzazi kahle ukuthi awukho wrong, uzazi kahle ukuthi kahle unacala, abantu abakwenze wagcina usunecala. Yabo nje siqalela ngibeke icaca. Ubhuti Mncini ufike washare ipost ebisisharewe angazi abantu abangaki, and kulowo post abantu abayisharele even ngisho ama-influencer khona ama-influencer ayishareile, but agcina isiphuma noMncini ngoba uMncini kwi-publicity yokuthi umuntu omnyama udayisa inyama and futhi inyama yakhe yonihamba these days, yabo nje futhi usematheni. So empilweni kusezikhona nezitha-ke yabo nje isitha sokuqala engizokutshena ngaso umuntu o-screenshot into yaMncini ngoba uMncini ufike washare ipost ebisishare abantu abaningi wabhala na i-caption yakhe, and abantu abaningi bese bemthuke bamqeda lwasisi bamdelela bamqeda noMncini wayibhalela i-just in caption, but lelo-ke ibhadi laphuma naye wabona futhi ukuthi wrong lento uMncini washeshwa isusa futhi ipost, yabo lonto washeshwa isusa ipost wadlula futhi lonto wanganaka uMncini. Kanti abantu bakhona abantu abahlezi begade ukuthi ushibilike empilweni bevele nje be-screenshot lonto mase bebreaka ngayo, yabo. uMncini ngithi usedlulile kulento useyidelethele because ubonile ukuthi wrong, abantu base kwaba khona umuntu oyibuyisayo, seyibuyisa ngoba phela ine caption yaMncini lapha isi-screenshot, sayipostile uMncini useyisusile, usegaxela kanjalo kuMncini. It's the same thing. Leli bhadi elwela uMncini ibhadi elake lawela ubhuti Mqadi we-Max Lifestyle, naye weyikhuluma nje out of, yabo yikhulumela nje futhi because it's a podcast, yabo lonto nawe ukhuluma into esiwa kona ngaleso sikhathi unganakile, kanti wayithola egcina esephutheni ubhuti Max. Leli bhadi ngizathi it's a coincidence ukuthi uMax uke walimala isikhathi eside. uMax ubuyile namhlanje izolo ngephathi kancane waqala waba fully packed, wa-operate ngendlela right, kwabuya lesa sithunzi saMax sakudala sase all white. Nakho sekuphuma lelo bhadi labhuti Max seliwela leli bhadi selizama ukwelela kuMncini. Engifisa nje sabantu abamnyama sivale lo case ukuthi sithi sabantu abamnyama sigcine seswiselana ibhizinisi thina sisodwa futhi sabantu abamnyama. Abelungu abayenzi lonto, ezinye zizwa ziyenze lonto ziyasekana if futhi usephutheni kuyahlala naye kukhulunywe kubuyiswana. Ubhuti Mncini ngimthintile ngakhuluma naye, but umonakalo usuwenzakalile ukuthi naye angakunaki lento ukuthi abantu sebe serious aposte na break ngokuthi phela mina nami nginayi backup, uyayibona lonto la isiyonakala khona. uMncini unayi backup ngayo yonke indlela futhi angayihlalele endlini ayidlalele Hollywood, kube right kube nje aqhubeke nempilo, but la sesilimala khona, la kulinyalwa khona, kuzolimala abantu abasebenzela uMncini, kuzolimala abantu abanjengathi abafisa ukubona uMncini in future multimillionaire esiza abanye abantu, because uMncini kuningi asekwenzile esanyuka nje, ephakela abafowethu oma abashizilayo phansi kwebridge, eshama giveaway, efakela ama-voucher, abanye banezinto, abanye banezimoto abayithenga amakhoti aMncini. Kuningi okuhle okunakwayo olokho akwenzile, but umuntu omnyama wenza iphutha elilodwa okwazi ukuthi usiyolichezela lelo phutha elilodwa, yabo. Kufike ibe nzima ijeni yokunyuka empilweni, kodwa ijeni ukuthi abantu bekuyise ithatha isecond, yabo. And inkinga esinayo ukuthi thina sabantu abamnyama besilisa sinale nkinga ukuthi mangizazi ukuthi angikho ephutheni kunzima ukuthi sixolise, kunzima ukuthi ngixolise mangizazi ukuthi angikho ephutheni. Mina kubaba kwangizalwa wangifundisa, uma wangizala nobaba wangizalwa wangifundisa ukuthi iba nenkani, kodwa mawubona into inomonakalo uxolisa noma ungenzanga lutho. Dethwa amanye amantombazane la ishare post yami ethi umhlezi exolisa, la hayi hleze khuluma lo mfana this and that. Abazali bangifundisa mina ukukhuluma futhi bangifundisa ukubona iphutha noma lingekho iphutha, kodwa ubonzi lento awuthi ngenzele for the sake abantu ababuka mina, for the sake abantu abathembele kumina.
So nami i-advice engakunika kuyona Mncane namhlanje ngathi enzela labantu abanjengathi abakufisa ukubona ukwelinye izinga in future, and wena udlala impact enkulu kabi emphakathini, udlala indima enkulu kabi mfethu ku-youth mfethu, udlala kwabaswele lapha eThekwini phansi bridge, namanje futhi uyabaphakela. Okunye ukuveza ukuhle okwenzayo, kukhona abantu abalala bedlile ngawe. Okunye ukuveza ukuphosta ku-social media, thina siyawazi esisondela wona sifike usizo ubani uyayibona lona. So abantu ngeke kunaka okuhle okwenzayo empilweni. Thina sabantu abamnyama kasifuna ukubona umuntu omnyama yaphezulu, kodwa bazonaka iphutho lenzayo. Mina ngizokutshena nephutho lenzayo manje ukuthi abantu ubabregele ukuthi mina nginani. Abantu bazonaka leyo nto kanti wena uyadlala. Yayibona khona lokho engiphazamisa la. Kanti wena uyadlala, uyayibona into wena usadlala abantu kanti abantu abasadlali. Abantu sebe serious lenti si personal kubona. Yayibona into lenti si personal kubona sebeyithatha serious. Engakusho ukuthi manje ngicela mfethu wenzele thina, wenzele nabantu abalokho abarelay kuwena nemindeni ethembele kuwena eminingi kabi, engalimala ekutheni makujeopardizwa impilo yakho ukuqhubeka kwayo yaphambili. Danke bhuti wami, iyazi ngiphazamisa amakhono.